topic kamari lehna ki monopoly met naga defines sigi se handak ngasi lehna ba matang se da enasu hangjabada the origin of sigi issue hai tare sigi issue se kari polopra hai tare specifically with reference to the Gorkha or Nepali communities ki president is the polopra no na muka imars to kiba topic hai sara or agenda mani hai na enadi khanjai kamai na sigi issue se polopra hai tare if I am not wrong, lalam dagadi na kanjabada May 19th Fall Times news to the Manipur Gorkha Union hai na Anu Pratap Rai, President of Manipur Gorkha Union na Manipur ki former Chief Minister and Biren Singh se Amuka reinstate to you hai bane Prime Minister Office ta memorandum thar akans na sigi Fall Times na news se carry to rakpane so adu ki to the Gorkha ki aspirations of Kangpopi district hai tare Kangpopi district da lady ba Nepali Gorkha ki aspiration thara palle adu ki kotu karino hai tara di khun mga sida sorry mari sida Gram Panchayat election to you haida former Chief Minister N. Biren Singh na sigi pot se phajana Gorkha aspirations khangbi bagi manina othok charak pai maram duna former Chief Minister se amuka reinstate to you hai bane adudagi sahibka other hills association predominantly ki ideology ki chatrapiba mayam ki apunba nitho or Blakpa or village chairman की association ने सारे hills दा अदु की composition तो यंगा करते दी prominently की ideology दा subscribe तो की बा थादो identity थादो tribe का खतंग की confine तो की बा organization दा बने सहिल का आई बसे सही की मतलब सीधा एक आई कोई ना सिगी Ipan 8 village or Nepali or Gorkha taba Kangpopi district taba Kangpopi sing authority ke chairman secretary sing se saman to rakne ba sahil kana adu saman to rak se kari ki matang no hai tara di moina pallibat check matungina adu su me 27 da moina korak se kan Nepali ko communities mayam sing check korak se noina na ha Gorkha community na Gram Panchayat khara palle adi maram khara pallabni na dui matang da wari sana se hai na sahil kana korak ne ba ai de ki bai pot matungina so do korak pa kan sida on the other hand Naga People's Organization ga Liangmai Naga Council Manipur group admission na akan pamung da Nepali sing da saman tharak pa se sahil kana yam na athingba objection bibi ba Muina kari ki objection bibi no hai tara di but Nepali ki authority sing se da NPO ga kaino na athingba thamba pot se maram se kaino hai tara di Muina hajari se swai ki matang se da Naga ki ancestral land da tariba Nepali mayam sing se uki sing na hekta to ba yaroi hai pineba Naga NPO Naga People's Organization ga Liangmai Naga Council na hajarak pai matungina because Gorkha villages tariba Kangpopi tariba makai sing se ekoi ki lamda Naga ki ancestral land da leiba gi maram hoiduna any kind of decision anything moina to ba tarabadi Naga bu consult to radi sidi legitimate ba yaroi mandate puroi haina kan kamumda Naga People's Organization Senapati ka Liangmai Naga Council Manipur na press is 29 May aduga kaino sida 29 May sida motor pa ne ba ni magsida so dumai to na sige pipot se isu se kaino ai tara di pangbom thau tai number 1 Nepali Gorkha communities in Manipur
who are the Gorkha or Nepali communities in Manipur? Are they indigenous? Indigenous people with the Brahman question Amalai Basisida. Number one. Number two, Ani Subasida, Chicken Nepali Zagata Mapam Sida 2002 dagi Panchayat Gram Panchayat election to Nalame 2012 the cancel to Girame. I have a question Amalai Basisida. Adu Sahil Kana High Court of Manipur Sida. When the Hojik is a Siki Maram say case ama Hangatuna, writ petition ama Hangatuna pending the lady. Siki court say Gram Panchayat in 4 villages in Kangpopi district, predominantly in Nepali villages. So I matang sida Mamang Sarkar Mamangi Assembly the High Tare, former CM Aduga, leader of the House, Aduga, previous government. Former Chief Minister Bobiga kana ama akat kamuhong da debate kana house da to nariba ama na Infal West ki makada RD and PR na panchayati raj ki matungina election cha chathahan bane gram panchayat se hai ama na adugi du court na kakhalan pagi maram hoiduna autonomous district council ki chatpa jaga hoibagi maram hoiduna Autonomous District Council is a gas is a Gram Panchayat by Yaroi, Amagis in 1970s, the Kitorapane, Nahaki, elections of the Bagimaram, Uduna Kap ADC, arbitrarily Hapton Bagiwani, Falkias, Manung to the Gram Panchayat Moina. Haida Advina Kanani, what gets house in Ragata. Now, Aduki Potsu, Nina de Baya, Bangasi, question of Malaiba. An issue with the questions. Number one is who are Nepalis or Gorkhas in Manipur? Number one. Number two, the Panchayati Gram Panchayat elections in Kangpopi district for 4 Nepali Gorkha inhabited village kaya legal legitimate Uibra Highway an issue Laiba. Aduga Naga Naga Lamdani Hai was presently occupied to represent Tagnavan Nagavasing Hado tribe identity Chatakiba, Uki ideology supporter Uiba, Sahilka Kanguna Adugidu Hozikiti Nagagi, Put Late, Hozikisem, Nepaliga, Wimasin Yanagar, Dogani Hyper, Adugi port in dispute Timatang Sida Haitare, Hoi, Monopoly in a Hypermaxu, Yadava Amase, Hozik, writ petition Ama, High Court of Manipura, Sahilka Chatariba against this. Panchayat elections. Do you matang the Oramba Uibaya Eva? Whatsoever the case it may be, Nepalese into petitioner, sorry, can about the party about the high court case, Yauki, the settle over the authority, the Slingadi, the Gram Panchayat Matang, the election to Roibra, subsidies for the matter has to be decided by the Honorable High Court of Manipur. Adu itu da Sahilkana Nepali singi itos over di maram di kasing nagi oy na niya berarti yang legally cuma niya because adu itu panchayat matang discuss to ni hay tara di kota Nepali masih kama yan party mo una defendant mo ina yaw ko nina so adu ay tara di to that the whatsoever the case is, by the Matang office Nagagi ancestral land Uibra or Hoziki Sahilkagi ancestral land Uibra, Haiba Anisulaiva Duga, Nepali Gorkha Singse ILP rule 2022 ki matungina Manipur ki da indigenous persons da Nepali or Gorkha se chingde ba adu ki indigenous people of Manipur se kaino in chingye ba recognized tribes adu ka Meitei Pangal adu ka Meitei si community ahum sing si khatang se kaino na chingye ba adu bu Nepali sing se taba Manipur da taba se it can be traced back as old as 1881 ki Mamang di tara galera baneba puise. Adu Manipur ke lamda karmai na tara ino hai tara di adu kisu another question amaneba. So adu
Chingididi unsurveyed land ama oirabanina. There is no land law in the hills. Anybody can buy and own land. Lamdu mayang macha oiro, anybody can buy and own land. Maramdi there is no MLR in the hill areas because hill areas being unsurveyed. Unsurveyed to orabanina alone amata na moy uting ba matalay ba. MLR ngadi Manipur ki scheduled tribe or Manipur ki indigenous people singwadi non-indigenous da yon ba yaro hay ba amadi ating ba amadi leyeba to go bu hoji ki Nepali mayam singse MLR lakringay mamang ngi tar aga leiro ni naman sida so indigenous persons mag ko idro basu moi ise origin se maybe Nepal or Darjeeling or somewhere else ado oiro basu moi se Manipur da hoji se yam chaw na tar aga leiro ni na some areas say Sahilka Kangpu henna lina taba jaga su Kangpu district manu chanda leira banina moi ki position se kari oi ka dog no hai ba issue koi nei na daba ama ya de ba so issue sing se hajana issue to discuss to raga resolve to ba ki mahut to da propaganda or narrative sida ang naraga kaino to ba ki maram udina Manipur se multi ethnic koi ba yamna sensitive koi ba community mayam se khatna rom da chatle ba solution rom da focus to da ama narrative side da chatpa koi ba maram koi dina Manipur ki communal harmony high tare unity of Manipur is always under threat because the indigenous people of Manipur are not focusing more on the solution but on the false narrative or propaganda that has been spread all across the social media. Community line ki politics sange ba maram di kaino mahaya ba sigi Sahilka ki botu yenga ka di moina di mayek seng na palle panchayat matters ki matang ki damakta kananan ni na ba ki damakta sigi moi ki jurisdiction ki makhad le ba 8 village Nepali taba mafam singi chairman secretary ko bane ba sigi panchayat matters se high court of Manipur subsidies oina leiba matter amani ba writ petition spy ka matang sida writ petition number 581/2022 adugi case ki makhar matungina chathaki ba subsidies matter ne ba sigi panchayat se so adu kanduda Sahilka ki president chairman Haisera Haukulin Kipken and 5 others versus state of Manipur nge ba to na report se panchayat ki matang sida dia challenge moina challenge to ki report ki 2022 ki government of Manipur RD and PR ki order sida panchayat gram panchayat mari 25 Kobu Laika 26 Turibari 27 Kalabhar and 28 Santalabari Parsang under Imphal West 1 CD block community development block the gram panchayat election chathak adobani haina Deves Deval Commissioner RD and PR na 22nd June 2022 da thoki ba order ne ba se sigi order se Sahilka ki office bearer sing na High Court of Manipur da 26 July 2022 da challenge to na leirba subsidies ne ba adu ki da party se da respondent se da Nepali sing se amata yauram da ba gi maram uduna Nepali Kangpu na su Ram Prasad Cafe and 3 others na 3rd August 2022 to the moina su petition ama thajila aga moi su party ama oina hapchin biu haina same 581 of 2022 writ petition civil C sida High Court of Manipur na order se tahi bane ba that 5 April August 2022 da adoi taradi Nepali singsu gram panchayat ki matang sida respondent party ama wina yawra badina there is no point of summoning them admaina Sahilka na saman to ba mathau ta de ba adudi aduga naga sing so muka ekhoi ki lamne ekhoi ki jati ne sini haira muka adugi thak da gen sa chatladi masai oza santan ai ki ba gido lo se kanam ta na khangdre ba adu otorom da chatle ba moine su government ki action to yadar banina order to challenge to re court chatle subsidies matter ne
amuka asom side da amuka saman tongsin lae ado edi contradictory ama oyeba ado edi kari ki court case haru no dumaina saman tongna rabatar badi so sahil kana saman tong rapaso illegal ne leme naga council na react to singsu aduga naga people's organization senapati matam du kampo pd like na hojik present kampo p is also treated as senapati by the nagas moina district creation se eko accept to ki de hai aduga maram duna NPO senapati na su react to eba ado itaradi lengak amale eba lengak duna subsidies matter bus maina khatna ba kaino community ki marak sida khatna ba ya ba gamma adi mathau to de ba ki inactive obsolete government late the mung the labor maram ama koiduna si tholak pane ba so the bigger picture larger picture do enga sai high ki ba ki do ne ba ai lak ke ba who are Gorkhas and who are Nepalis chimayam sing se koina ni ba mathau tai ba adu 1820s 1830s adu dagi adum 19th century dagi manipur da tara ga adum leira di moi bu indigenous tinate ILP ki rule matungina adu bu was a permanent settler dum oidor libra ado ai tare de moina moigi ngasai hai kiba autonomous district council ki first ihan han ba thok kiba 1971 duda kishor thapa hai budu apupi district headquarter de ki autonomous district council ka gram panchayat se amatane ba ek ki matungina autonomous district council chatpa mafam da panchayat gram panchayat chatpa yaro hai bane 1994 की ग्राम पंचायत एक्ट की मतुंगिना अदो इतारदी ग्राम पंचायत एक्ट से 1994 दा लखने बदु है ना हालिबा 1971 की ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की एक्ट दा किशोर थापा ना एमडीसी मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसी मेंबर ओइरा गा दुम ला तारादी को अदो इतारदी मोइसे कांपोपी मफम से दा नेपाली से हाना की तारे हाइ बसे एखोय भाब तामिन मा मथौ ताएबा adu mana chairman phangdebagi hai ena pangta bada mana chairman phangdebagi 1974 da manipur ki first legislative assembly state matung tama court lepe kampo pida makara gadum lai ki sort thapa 1978 from the same kampo ki district to the autonomous council ki election asmini suba to the kk g3 ai na ma addition member ina kai ba dudi the habitation of Nepalis or Gorkhas in Kampu we cannot be rula moi ku hekta tan thok pa ya de ba recognize thok pa mathau ta e ba moi na tari ba jaga lam du kana gi lam no di khang tre an survey yam lei bani na kana gi lam no hai ba ngam tri ba en lo lei tri ba an survey oi tara di mlr la chat tri ba mlr la chat na dra bani na en lo tok pa mlr la na tok pa lei ba mani pura adu gi maram du na mlr la la kan da 1960 da survey to ra kan da present stretch of Kampo piece survey ki area chingnya ba sorok ma pan ching highway ma pan ching se ado itara di Nepali na pata ta ba yam leire ba ekoi ta do chinnau he moi koina earlier settlement ta ba mafam su yam leiye ba ado itara di swai matang se da root cause of conflict se kari no ekoi understand to min ba ma to ta ye ba hoi manipur nu sie hai tara di ngasai usa santana hai position of kaino Gorkha sing se kari ko ga dobra oi indigenous status di phangre adubu permanent settler dum ta ga dum moi se adu is permanent settler yadre hai tara di scheduled tribes oi de moi general da dum oi hana da gi autonomous district council ki makha da di moi member hojik sum member hum lei ko autonomous district council sadais matungina adu tara di kari no moi ki problem se adu ga moi ki aspiration of Gram Panchayat oina moina pami hai bani na hanan hak chalame 2002 da ADC election date nge to da 2012 da amuka kathal lame adoi taradi hojik di dispute da leirame moi ki problem se ADC oina pamba gi muungra or Gram Panchayat oina pamba muungra ani mak yada bani na ani na mak chat pa jaga ma pam da court ki dispute ama leba adoi to da community mayam sing se communal do na ko NPO ro ate ro changsin basidi samon thai ba sil kanadi sulale aduga react to kiba defines to kiba naga sing sulale issue se nei na dreba issue se ta sengadi hoi nasai hai kiba root cause di Nepali Gorkha macha amana
memorandum irakpadagi maram uiduna aduda gram panchayat se former CM Biren na kanna nagagi sorry Nepali ki aspiration na uina mo green state toning ba ama leibadagi maram duna he thinks for the aspirations of the Nepalese in Kampo behind na irakpagi maram duna gising sawe ba saw probusu moina saman to ki bali la leba adubu moina atopa rom da di yamna discuss ai kaya toning de adubu hayen ba point di subsidies matter sida asmaina tonar ba mayam sing se yam la leba ya yam no ba magasu ke ba taking advantage of this matam tu da 2021 tu da 22 tu da isu Kampo pida bung da le bingai da koi thadau student association secretary general pair matam tu da Kobru Reserve Forest da hai tare KK Reserve Forest da u thagani haina sarkar na state forest department na initiative lokhat pa matam da thadau student association na yai ke su kai de problem leiti hai ba matam sida sahil ka bubok kangbu sing se hekta chongsil la ga moi se kana na use story na khoi khang ba pot ne ba moi ki maning da insil li ba suspension of operation kangbu ki militant kangbu na insin ba support to ki ba moi kangbu du na sit tawradi Michael se thadau ki leader ama oibani na thadau sina sigi reserve forest sida kaino ma u thaba se toba haiba sibu government bu welcome from chief minister ma bu welcome to sibu e khoigi ancestral land bu state sarkar na mun bi khre haiba karma na bani mana se yun bi khre kuki ki lam se mana yun khre haina sahil ka ko ba group organization singchina suspension of operation Kampu ki pressure duda ma se ekoi Kampu pida dum thadau sijan paihal adi mayam na kuki mayam na ekoi bunung sira roi naron sisu suspension of operation Kampu singsu flop chatla ni haina ei bu arbitrarily kamram sadana sahil ka Kampu na ei sibu social boycott e towe haina hajil level order ma thukchil leba adu matik cheap oina leitriba sahil ka ne ba ei kaya chu discuss tong ning de ba ngasi di sahil ka gi issue tholak panina ei na haijaning ba du ne ba sahil ka should know the laws moina law khang ba mathau tai ba but law khang da bangak tanina kamaina sensitize to do na how do we rein in or reinforce law establishment of law in the hills. This is a very big question ko asai oza santana hai du ne ba kamaina chingilam da moina repetition tharaga amuka party sing amuka samon to basibu karino court na noi masen yana ba putho hai basu na chade siki meter di adu sun na chade adu mayam sing se lebe pot ama lebe ni na ena ngasi gi man praja mayam sing da appeal to janing base issue du da chatse issue du karino the grievances of kaino ne ba gorkha kangbu ne ba adu gorkha kangbu ki aspiration du Manipur Prajana ya bigadobra sarkana ya bigadobra ya pamthokbra ya pamthoktabra pangan ekdei pangan do na muisingsu indigenous amo ina losinba reasonable oibra oidabra adu rom da chatla kansida moya tariba jaga singdo unsurveillance ne adu di MLR larek chatrabani na ukina su moyi lamni haiba ya deba why big question another big question unsurveilled lamni na anybody can buy land in the hills because they are not surveyed. Survey lamdaji section 158 of MLR lark matungina scheduled tribal ki tariba lamdaji moji mingda leiba pata dadi non tribal non scheduled da pithoka yade haibadi MLR ngadi tribal sing protect to yaba adu moina MLR du chadhaming da bai maram uiduna moji lamde protect to dre hojik chingi lamda an survey lamni na Nepali mayam tare da na irang part 1 part 2 IT lot mayam loi tabo mayam sing if get execute to nare maram di law ki matung ina athing ba laita banina so sige problem mayam sing se kamai na address to phabra hai ba se e Manipur praja mayam oina neina nya khuding mak se unified di oide adubo unified oide Manipur su yamna unified di oide but kai ba din nate unity di adu maintain to Manipur integrity unity adabu hadak ki to kai tare ko ki mai te conflict sida huwa cookies se kanara hai bese achoba question laeba sigi di ekoi thado student na haijar ise cookie hai bidi Manipur da leite cookie hai bese
ideology ne kari ideology no Manipur ki lamda 22,000 square kilometer Manipur ki lamsida ki country ki state ki union territory taliba ideology amani Manipur adu thugai na ba gi damakta network semi ba thadaugi marol ngang iba thadaugi cultural identity mayam tori ba mayam singsena imaginary or illusion or dream ama sagalaga ki country ki state se phangani Manipur ki thugai ba yagani haiba concept separatist ideology ama sida chatpa ga achoba meitei ki kaino khadna gi neba sigi sida thado sing na koi ki nate culturally linguistically koi ki nate koi thado kampu se hobadagi Manipur se India da changdingai mamang de di Manipur se nga ga thado sing se laga adum leibani adumain to duna thado sing sina Manipur ki territorial integrity cultural integrity administrative integrity or social integrity multi ethnic integrity mayam se nga ga adum lakpani hadaba ideology ki haibasina lakpadagi maram tu da hitang infect to ki wa wane andagi conflict ki root cause issue adugi idu kanna na ba ki damakta sarkar da khatna ba gi mahut da meite ga thado ga khatna ba irang ni adoi taradi karino solution hai taradi hoina Hazana thamki government of India su maintain responsible CSO sing just koi thamki community understanding between Thado between Meitei and Mar Meitei and other mayam sing se recognize tribe mayam sing se understanding amam lanara kan se da government of India ga ki appeasement policy to wa atai te sing se masana dum tokchar ani ekoi mayam punsin ringai phawdi sigi politician sing se da koi depend already yaroi as a Manipur machama oina thado as a Manipuri machama oina akoi na hai is we stand for Manipur integrity adubu integrity hai bese phamin na raga chamin na raga thakmin na ngai phawdi kanai degi asi thado na hai ri se imphal da kobio moirang da kobio thobal da kobio lakke Manipur gi wangang se hai adubu som sai degi thado ki nate adu Manipur gi damak tangang se hai taradi we have to sit together we have to talk together we have to sleep together no adu ngang dingai phawdi thado se kuki ne hekta haijil la ga karai degi itu ngang adi ya ya roi sui oi roi ba so Manipur ya seng ba lani kanara thidok na se adu gi lani du bulap thing min na se to idea of Manipur du implement to se hai bne ngang se hai ban na de ba jikti puthok na ra se ba adu puthok na ba ki damak tu da ngasi achoba role di majority oi ri ba state amagi capitals oi ri ba Imphal maroi na Manipur meitei sing na lit loba mathau tai ba government of India katang tai na ba jinku ki narco terrorist katang tai na ba gi su hoi factor achoba amane to udaba bu indigenous tribes mayam singa chamin na ba thakmin na ba tumin na ba warisa na ba anywhere in the world chi to dingai phawdi you talk about unity integrity of Manipur so oi roi hai bese roi